ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁልኝ? እኔ ነርስ መቅደስ እባላለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የሞዴል ኤግዚት ኤግዛም ጥያቄዎች ከነ መልሳቸው ከነ ማብራሪያቸው ይዤላችሁ ነው የመጣሁት። ይሄ የኤግዛም ጥያቄዎች የሞዴል ኤግዚት ኤግዛም ጥያቄዎች ለሲኦሲም የሚሆናችሁ ጥያቄዎች ናቸው። እንደ ፕሮብሌም ላይክ ፕሮርታይዝ የሚያደርጉ ክሪቲካል ቲንኪንግ የሚጠይቁ ጥያቄዎችን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ቀጥታ ወደ ጥያቄዎቻችን እንሄዳለን ማለት ነው። The first question says that a mother brought her 3 years old child to an emergency clinic. The child was comatose and apneic on arrival. Also, no sign of palpable chest for 10 seconds. As well as dilated pupils and absence of respiratory movement, which are typical finding. What is the most likely initial nursing intervention for the above case? A. Mechanical ventilation and chest compression. B. Middle chest thrust and gastric lavage. C. NGT feeding and chest compression. D. Chest compression and gastric lavage. So, when we start from the patient, first we have to assess the assessment of the data. What like equation ስንነሳ ምን አይነት ፕሮብሌም አለ ብለን ሰርች ማድረግ አለብን. The first is comatose and apneic means that of the child is unconscious and not breathing. The other one is there is no sign of let me show you. There is no sign of palpable chest for 10 seconds. This is the child is this suggests that the child is have a cardiac arrest. That means the 10-second mark is the standard maximum time allowed to check for pulse before initiating action. So before like ማንኛውንም አክሽን ከመጀመራችን በፊት for 10 seconds እናደርጋለን palpable chest መኖሩን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው. If there is no palpable chest for 10 seconds, we suggest the child have in a cardiac arrest. The other one is ምናለው there is as well as dilated pupils. This one dilated pupils. So when there is dilated pupils, the sign of profound hypoxia. There is also absence of respiratory movement. Absence of respiratory movement. So this suggests there is a lack of oxygen and clinical death. Like most of the time, like ለምሳሌ በሚሞቱ ሰዎች ላይ ምን ላይ እናይ እንችላለን? ፒውብልሱ ምን ሊያደርግ ይችላል? ዳይሌትድ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ዴዝን ያመለክተናል ማለት ነው። So the child has no pulse and not breathing. This is a full cardiopulmonary arrest እንዳጋጠመው suggest ያደርጋል. So the most likely initial nursing intervention is ምን አይነት ኢንተርቬንሽን ነው አይደለም የምትሰጠው? nursing intervention for the above case. አሁን እንደዚህ አይነት ኬዝ ቢያጋጥማችሁ ምን አይነት nursing intervention ነው የምትሰሩት ነው ጥያቄው ማለት ነው. So the answer is ምን ይሆናል? mechanical ventilation and chest compression ይሆናል ማለት ነው። So like cardiac arrest አጋጥሞታል the child. So for our immediate priority is ምንድነው? To restore circulation እና oxygenation to protect
ብሬን ኤንድ ላይክ ቫይታል ኦርጋኖቹን ፕሮቴክት ለማድረግ ሰርኩሌሽን ኤንድ ኦክሲጅኔሽን ምን ማድረግ አለብን? ሪስቶርድ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሶ ላይክ ሰርኩሌሽን ኤርዌይን ብሪዚንጉን ይሄንን እንትን የሚልልን ካርዲዮፕልሞናሪ ሬስቴሽን እንላለን ማለት ነው። እንጠቀማለን ላይክ ፈርስት ኮምፕሬሽን የምንጠቀመው because there is no palpable pulse the nurse must immediately begin the high quality chest compression manually pump ያደርጋሉ blood to the brain and the heart chest compression and then mechanical ventilation normal because of the child is apneic. Apneic means that of ምን ብለናል? apneic is not breathing ማለት ነው። so it need the breathe እያደረገ ካልሆነ it need positive pressure ventilation that means first like በባግ valve mask connected to the high flow oxygen ሰጥቷለን and then toward mechanical ventilation ወዳለበት ፒኩ pediatric ICU admit መሆን አለበት ማለት ነው። why the B and then D and C ለምንድን ነው የማይሆኑት ካለን ደግሞ there is ምን አለን gastric lavage አሁን በቢ ላይም ዲ ላይም አለ ማለት ነው። gastric lavage ደግሞ የምንሰጠው like pumping the stomach ሲሆን if there is poisoning intervention ካለ ነው gastric lavage የምንሰጠው ማለት ነው። so if you suspect like child ingest toxic የሆነ substance ingest ካደረጉ that cause disease collapse so gastric lavage አንሰጥም። gastric lavage እነዚህ ቶክሲክ ingest ካደረጉ ነው ማለት ነው። the other one is energy tube feeding ሲ ላይ energy tube feeding አለ ማለት ነው። energy tube feeding ደግሞ feeding ecomatus ማለት arrest የሆነ arresting patient via nasogastric tube is completely contraindicated ነው and dangerous ነው ማለት ነው። A nurse was making a physical examination for postnatal mother. The mother was restless, irritable, had pressure speech and unusual behavior. She also had obsessional and delusional thinking. What is the most likely diagnosis for this woman? A. Postpartum schizophrenia. B. Postpartum psychosis. C. Postpartum depression. D. Postpartum blow. So when we start from the critical clinical scenario and the symptom, present point to a specific high priority psychiatric emergency in the postpartum period. ስለዚህ ምን እናያለን like symptom እናያለን ማለት ነው። so there is restlessness አለ irritable pressure speech and unusual የሆነ behaviorዎችን እያሳየች ነው ማለት ነው። so these are physical sign of manic or highly agitated states መሆኑን ያሳየናል። obsessional and delusional thinking ደግሞ this indicates severe break from reality ወይም ደግሞ እንደ ሳይኮሲስ እንትን ያመለክተናል ማለት ነው። ይሄ like ከሙድ ዲስኦርደር like በጣም ፋር እንትን እየወጣ ነው ማለት like ሙድ ዲስኦርደር ሊኖር ይችላል ግን ደግሞ beyond the mood disorder ነው ማለት ነው። the correct answer is postpartum psychosis ይሆናል ማለት ነው። ይሄ postpartum psychosis የምንለው it's rare but the severe mental health emergency ሲሆን that typically onset sudden with the first 2 or 3 weeks after childbirth ካደረገች በኋላ ከሁለት ወይም ከ3 ሳምንት በኋላ like onset የሚያደርግ ኬዝ ነው። like because the presence of dilution ምንለው it's fixed የሆነ false belief ሲሆን pressure speech ደግሞ ያው speaking rapid and continuous ስለሆነ and which is incredibly difficult to interpret ለማድረግ የሚያቅት speech ነው ማለት ነውና ይሄ ደግሞ ምን ያመለክተናል like postpartum psychosis ምን ያመለክተናል ማለት ነው።
ኤ ላይ ያለው ላይክ ሲ ላይ ያለው ሲኤንዲ postpartum depression and postpartum blue is postpartum blue affect about 80% of like አዲስ የወለዱ እናቶችን new mother ሊያጠቃ ይችላል and involve like mild transit crying ማልቀስ anxiety ሊያጋጥማቸው ይችላል within 2 weeks postpartum depression ደግሞ it's persistent የሆነ sadness fatigue low self esteem መኖር ምናምን ሊያጋልጣት ሊመጣባቸው ይችላል ማለት ነው postpartum schizophrenia ደግሞ it involve psychosis involve ያደርጋል እና it's chronic የሆነ long term psychiatric disorder ነው which specific diagnosis criteria እንትን ነው like long term የሆነ psychiatric disorder ነው ማለት ነው as an advisement like postpartum psychosis is medical emergency now due to the high risk of infanticide and suicidal driven by delusional like እንዴት ህፃኑ ልትጎዳው ትችላለች ወይም ራሷን ልትጎዳ ትችላለች ማለት ነው ስለዚህ ቶሎ ብለን like እንደ ሜዲካል ኢመርጀንሲ ነው መታየት አለበት ማለት ነው like እንደዚህ አይነት behavior የሚያሳዩ እናቶች ከወለዱ በኋላ እንደዚህ አይነት behavior የሚያሳዩ ከሆነ በአፋጣኝ ወደ like psychiatry መውሰድ ይገባናል ማለት ነው The third question is say that an infant who was born to a non-HIV positive mother is brought to a pediatric OPD with the clinical feature of cough, stridor, and oral thrush. The HIV status of the infant was positive for antibody test and unknown for the DNA PCR test due to the unavailability of the test. So what is the appropriate management for the child according to IMNCI? የዚህን abbreviation እነግራችኋለሁ A. Advice to stop breastfeeding. B. Initiate PMT care. C. Initiate RV treatment. D. Advice on HIV prevention. So start from the like ምንድነው የሚለው ጥያቄው ኢንፋንቱ የተወለደው now like HIV positive mother ከሆነች ማዘር ነው እና ኢንፋንቱ ምን አይነት ማኒፌስቴሽን እያሳየ ነው of cough አለው when the accusate ስናደርገው ደግሞ the lung stridor አለው and then there is oral thrush okay and then the other one is laboratory investigation was positive for the antibody test ሲደረግ the infant antibody test ሲደረግ the antibody is positive ግን there is DNA PCR test የምንለው እዛ ሆስፒታል ማለት እንትኑ ላይ የለም ሴታፑ ላይ ማለት ነው so ምን አይነት according to IMNCI የምንለው it's integrated management of neonatal and childhood illness ነው so for ምን አይነት ማኔጅመንት ነው የምናስጀምረው ነው okay the other one is DNA or PCR is unavailable available አይደለም PCR test የምንለው to confirm viral replication መኖሩን ቼክ የምናደርግበት ቴስት ነው if there is any active የሆነ viral replication አለ የለም ብሎ ቴስት የሚያደርግልን ማለት ነው so for this scenario like ምን አይተናል infant has opportunistic infection or symptom and oral thrush የምንለው highly suggestive or predictive infant have an HIV መኖሩ highly suggest የሚያደርግልን ነው oral thrush ማለት ነው the other one is cough and stridor አለ this is suggest an underlying respiratory issue or infection መኖሩን ያመለክተናል antibody test positive መሆኑ ደግሞ while the maternal antibody can persist in infant blood for up to
18 months. A positive antibody test combined with severe clinical symptoms is like ማለት አሁን ለምሳሌ የማዘሩ አንቲቦዲ እስከ 18 መንዝ ድረስ ይቆያል። ስለዚህ ልክ ቴስት ሲደረግ ፖዚቲቭ ከሆነ like the infant is exposed መሆኑ like severe የሆነ clinical symptom እያሳየ ስለሆነ 6 ያደርገናል ማለት ነው። ስለዚህ በእንትን ጋይድላይን ደግሞ integrated management of neonatal child illness guideline ምን ይላል? It is like you must save the life, save ማድረግ አለብን። if when advanced lab test miss ቢደረግም you have to save the life of the infant. So the correct answer is for this scenario ምን ይሆናል? The correct answer is initiate RVI treatment ይሆናል ማለት ነው። ማይሆንበት ምክንያት advice to stop breastfeeding, this is incorrect and highly dangerous no because in the IMC and then heavily utilized exclusive breastfeeding is recommended for first 6 months accompanied by RVI like prophylaxis treatment እየተሰጠ exclusive breastfeed ማድረግ አለባት ማለት ነው ማዘርየው። So because of the risk of death from contaminated water like በጣም like ከ6 months በታች ያሉት malnutrition ሊሆን ይችላሉ ወይም ደግሞ contaminated water እንትን ማድረግ ስለማይችሉ ወተሩ contaminated ከሆነ ወይም ደግሞ በቂ የሆነ እንግብ ማገኝ ከሆነ ፎርሙላ ዩዝድ ምናደርግ ከሆነ ከእንትኑ ይልቅ HIV ትራንስሚሽን ይልቅ በዚህ የሞት ዕድል በጣም ከፍተኛ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ቢ ላይ ደግሞ initiate prevention of mother to child transmission care is designed to prevent anything like during pregnancy, during labor or early infancy የሚደረግ ጥንቃቄ ነው ማለት ነው። So the child is already showing the clinical symptom so the HIV infection is and has positive antibody test መኖሩ ጠቅመናል ማለት ነው። D is advanced on advice on HIV prevention. This is a complete passive response to an active symptom like symptom ለሚያሳይ and life threatening በሆነበት condition like HIV prevention advice ማድረግ it's passive የሆነ management ነው ማለት ነው። So the answer is initiate RVI treatment ይሆናል ማለት ነው። The next question is number 4. A neonatal who was diagnosed with a neonatal sepsis was admitted in hospital. The nurse in charge examined the baby and the feeding show central cyanosis, chest growing, tachycardia, and tachypnea. What is the most likely nursing diagnosis of the case? A. Ineffective airway clearance. B. High risk of for hypoventilation. C. Ineffective tissue perfusion. D. Ineffective breathing pattern. So, like the neonate with sepsis ምን አይነት እንትኖቹን እያሳየ ነው like presenting with four distinct የሆኑ respiratory and circulatory ሳይኖችን እያሳየ ነው። እነዚህ central cyanosis ላሳያችሁ ሳይኖቹን central cyanosis is there central cyanosis የምንለው is that of bluish discoloration of the skin and mucous membrane ይሆናል። ይሄ የሚያመለክተን this is indicate
severe lack of oxygen in the arterial blood ሲቨር የሆነ ላክ ኦፍ ኦክሲጅን ያመለክተናል ማለት ነው። the other one is chest in drawing የምንለው ደግሞ the lower chest wall move inward when the child breathes in. That means the baby is working incredibly hard to expand their lung ማለት ኤክስፓንድ ለማድረግ በጣም እንትን እያለው ነው ማለት ነው። so the lower chest wall move ወደ ውስጥ እየገባ ነው ማለት ነው። ይሄ chest in drawing እንለዋለን ማለት ነው። like ለመተንፈስ እንትን ሲያደርግ like hard to expand ለማድረግ ላንጉን በጣም hard እየሆነበት ነው ማለት ነው። when the lower chest wall move inward እየሆነ ማለት ነው። the other one is tachycardia. Tachycardia and tachypnea is tachycardia ማለት fast heart rate ማለት ነው። tachypnea የምንለው ደግሞ fast breathing rate ነው ማለት ነው። so the body's compensatory mechanism try to ምን እያደረገ ነው? try to deliver more oxygen to strive the tissue like strive ላደረገው tissue ለተራበው tissue ቶሎ ቶሎ ደም እና እንትን ለመላክ ኦክሲጅን ለመስጠት በጣም ምን እያደረገ ነው? እየሰራ ነው ማለት ነው። the heart and the lung ያኔ fast ሆነ እንዲኖር አድርጎታል ማለት ነው። so for this scenario what is the most likely nursing diagnosis ምን ሊሆን ይችላል ነው? so for this scenario ምን ይሆናል? the answer is D, ineffective breathing pattern ማለት ነው። why ለምንድን ነው ineffective breathing pattern ያልነበት ምክንያት like define as like inspiration and expiration ምን እያደረጉ አይደለም it does not provide adequate የሆነ ምን በቂ የሆነ ventilation እየሰጠ አይደለም ማለት ነው። like the presence of chest enduring like increased work of breathing or use of accessory muscle መጠቀሙን ነው የሚያሳየን ማለት ነው። tachypnea ደግሞ it's እንትን ineffective breathing pattern መኖሩን ያመለክተናል ማለት ነው። so when there is the body is exhausted በሚሆንበት ጊዜ itself try to maintain normal gas exchange like በቂ የሆነ ምን ያገኝ አይደለም ሰው ለምሳሌ ብሉዝ ዲስካሌሽን ይሆን አይደለ በቂ የሆነ ኦክሲጅን በማያገኝበት ጊዜ the mucous membrane ምናምን ምን ይሆናሉ because of lack of በቂ የሆነ ኦክሲጅን ባለመዳረሱ ምክንያት ብሉዝ ዲስካሌሽን in the mucous membrane እንዲኖር ያደርጋል ማለት ነው። the other optionዎችን ብናይ the other option are less likely like ineffective airway clearance የምንለው this is diagnosed apply when there is a physical የሆነ obstruction thick secretion blocking airway like የአየር ቱቦ ላይ እንትን like thick secretion በሚኖርበት ጊዜ የሚኖር diagnosis ነው ማለት ነው። ይሄኛው ምን አይነት እንትን ሊኖር ይችላል like wet cough hoarse crack ሊኖር ይችላል ማለት ነው። high risk of hypoventilation የምንለው ደግሞ this is like risk ወይም potential diagnosis ነው ሊሆን የሚችለው actual diagnosis ሳይሆን potential diagnosis ማለት ነው። like this neonate is already ምን አይነት እንትን ያለው acute የሆነ distress ውስጥ ነው ያለው እና first ምን አለው showing sign of clinical picture and cyanosis okay number C ደግሞ ineffective tissue perfusion while sepsis absolutely cause poor tissue perfusion ሊያስከስት ይችላል so the answer is D ነው ማለት ነው።
The last question ምን ላይ ደርሰናል? Number 5 question, a nurse who is working in districts want to educate the community about how to treat water by using local available material. On the course, the nurse prepare all the necessary material needed for water treatment. During the teaching session, every participant is able to see and practice the water treatment process. What is the most likely teaching method used by this nurse? A. Drama. B. Lecture. C. Brainstorming. D. Demonstration. So, ከእንትኑ ስንነሳ there is ምን አለ? key phraseዎችን እንመለከታለን። So, the nurse prepare all necessary material, like prepare አድርጋለች ማለት ነው። The nurse prepare the material needed for the water treatment የሚያስፈልገው ማለት ነው። The other one is during teaching session, every participant is able to see ምን አድርገዋል? Like able to see and practice the water treatment. Practice እነሱም practice አድርገዋል ማለት ነው። So for this scenario ምን አድርጋለች? whenever like teach ስታደርግ visualization አለ። there is also step by step performance of procedure አለ ማለት ነው። hand on practice by the learner. ለርነሮቹ ምን practice አድርገዋል ማለት ነው። for this answer is D, demonstration ይሆናል ማለት ነው። like let me see the other choice. when we see drama ስናየው drama or role play is excellent for like changing attitude ወይም address cultural taboo or social issue ለማሳየት የምንጠቀመው ነው ማለት ነው። ይሄ ምን የለውም hand on practice የለውም ማለት ነው። when we see lecture it's a passive one way communication ነው method to deliver factual information to large group እንትን የምንልበት ነው ማለት ነው። when we see brainstorming it is an interactive discussion method used to gather like a wide range of idea or assess what the communities already know about the topic, like interactive የሆነ discussion ነው brainstorming ማለት ነው። so the answer is D ይሆናል ማለት ነው። በቀጣይ ደግሞ የሚጠቅማችሁን ጥያቄዎች ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስከዛው መልካም ሳምንት